Ngikubingelela mbukeli ngiphinde kwamukela kwesimanje sekulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi umhlaka wani-ke laphana-ke ungumlandeli omkhulu-ke kamaskandi-ke esingasho ngokusobala ukuthi-ke ungumlandeli-ke omkhulu-ke laphana-ke kuwona-ke ama-Blue Nation mbukeli. Umhlaka wani-ke usevele-ke wa-adressa-ke le ngane yesikole laphana-ke kuwona-ke uTikTok ibimzela-ke ngenye-ke indlela khona-ke kuwona-ke laphana-ke ama-comment section ngesikhathi-ke ekade-ke eyibonisa laphana-ke ngawo-ke ama-video enakho ukukwenza laphana-ke angekho right kuyona-ke ingane ingane-ke okuyingane-ke ebonakalayo ukuthi-ke ngempela-ke isencane futhi-ke isafunda-ke sona-ke isikole. Ingane-ke ibe-ke isimbhale laphana-ke kuwona-ke ama-comment ukuthi ngempela-ke nawe-ke njengoba-ke uthi uyangibonisa kodwa-ke uyafana nabo bonke laba-ke abangena laphana-ke kuyona-ke i-content yayo-ke benze-ke laphana-ke okungalungile. Umhlaka wani akabange esapholisa-ke wona-ke amaseko ube-ke esayiphendula yona-ke le ngane-ke laphana-ke kuwona-ke ama-comment kodwa umhlaka wani eyiphendula ngayo-ke i-video mbukeli-ke. Ake ngiyishile yona-ke le video bese-ke uyalaphana-ke comment section sizo ukuthi-ke umhlaka wani ngabe-ke wenze kahle ukuthi-ke le ngane-ke ayiphendule ngendlela-ke e-right laphana-ke kuwona-ke uTikTok noma-ke khona-ke iphutha-ke lona-ke alenzile laphana-ke umhlaka wani. Ahlangana-ke ezathi comment section mbukeli, siyabonga. Lalela-ke ingane yami, lalela mama, lalela. Ngoba uyingane ngifuna ukuku-addressa ngokwe-level yakho. Anginandaba nanokwazi ukuthi ufunda yiphi grade, but for the fact ukuthi ufake i-uniform kusho ukuthi useyingane yesikole. Le yaphutha nje olenza lapha ekugcineni ungaloku kodwa angiyena nje ubhuti wakho Nhlobo awungelami ngingakuzala ungafundi ucabanga ukuthi nangephutha ngakhona la kuthiwa wena ungubhuti wakho khona. Mhlambe ngaze ngicishe ngibe umalume, ngaze ngicishe ngibe untanga kama wakho, but ungalenzi nje iphutha lokuthi uzama ukuthi bhuti ngimdala nje kuwe futhi lokho asikunegotiate. Yabona mawuthi bekukuhlupha kuphi ukuthi uma uthi umzali uzobhala eceleni bengeke ngikwenza ukubhala eceleni ngoba ngokomqondo wakho nangokwe-level yomqondo wakho ubuzocabanga ukuthi ngizokushela, ubuzocabanga ukuthi ngiyakufuna, ubuzocabanga ukuthi ngiyakhokhoba njengalamadoda onakela amadala enwa-attractayo nifuna ukuthi enikhokobele ko-inbox. Bengeke ngize ngikwenze mntanami umncane, bengeke ngize ngikwenze ukuthi ngingene ku-inbox wakho nje ngize ngithi ngiyakukhokobela khonto engiyoku-addressa ku-inbox. Ngiku-addressa public la i-video yenze khona public, ngeke ngiku-addresse ku-inbox. Angungeni u-inbox wengane engangawe Nhlobo Sidalo, angungeni u-inbox wengane nje engangawe. Uma uze nangolodwa nje usuku ungalenzi iphutha lokucabanga ukuthi ungafica mina umhlaka 1 ngiku-inbox wakho nje mntanami, kuthiwa ngiku-inbox nje wakho ngabe ngithi umncane nje. Lalela-ke mntanami ngikutshele kahle ukuze u-understand into ongayi-understand. Anginandaba nawe nomdanso wakho. Into engenze ngenza ivideo i-uniform yesikole oyigqokile, i-uniform yesikole oyigqokile ayigqokwa wena wedwa kuleso sikole. Wena nje ufake lo uniform urepresenta i-leadership yesikole ofunda kuso, urepresenta izingane zesikole ofunda kuso, urepresenta even SGB yesikole ofunda kuso. Thina nje uSantuza nje uSantuza ne-uniform yesikole sibuka isikole ophuma kuso, asibuki wena. Sibuka isikole ophuma kuso ukuthi ngoba ngisho umsebenzi wasesitolo noma wakuphi la kune uniform khona uke axoshwe emsebenzini mntanami, axoshela ukuthi kade edakiwe, akaxoshela ukuthi ubedakiwe, uxoshela ukuthi ubedakiwe wenza into ethize ne-uniform yomsebenzi wayeseyo represent umsebenzi ngendlela e-wrong edaki, akaxoshela ukuthi ubedakiwe. Abanandaba nokudakwa kwakhe ngoba vele besephumile emsebenzini. Uxoshelwa i-uniform, uxoshelwa i-image ye-organization la suke ithwele. Wena ngikhulumele ya video ngoba uthwele i-image yesikole sakho ofunda kuso, awuthwele i-image yabazali bakho. There is why ungizwe ngikhulume ngangayifaka umzali wakhe, angamfaka ubaba, amfaka umama. Uthwele i-image yesikole ofunda kuso.
usikhombisa ukuthi isikole ofunda kuso ufunda nje ukuthi esikoleni kusehlathini. Ungaliphinde le mntana mwenza iphutha lokucabanga ukuthi uthi ngubhuti wakho. Ngiyakuzala angiyena nje ubhuti futhi angisondeli, angeke ngize mina mangakutshela wemntanami umuntu ongilamayo una 35 years olama mina njengoba ungibiza ngobhuti wakho. Umuntu olama mina, untombazane wakithi olama mina una 35 years olama mina, intombazane wakithi. Angikwazi kuba ubhuti wakho futhi awukwazi ukungithola ku inbox bakho njengoba uyingane yesikole nje. Angikwazi ukufika ku inbox beyingane zesikole mina. Ngeke nje nangolodwa usuku uzungayikhohlisi. Izinto ozenzayo ngani yami zenze, but keep uniform yesikole ezintweni zakho ozenzayo. Hayi yangilawula, angulawuli, ngiyakukhulisa. Ukukhulisa umuntu kakhona ukuthenga igrocer adle ngolunye usuku nje. Uyoyenza lento ihlala uyenza, uyoze uyenze ngisho emsebenzini ususebenza bese uphelelwa umsebenzi bese ubona abakuzondayo kanti wayijwayela lento ongayihloniphi i-uniform wayijwayela. Uyothi ususebenza uyenze lento ususebenza uxoshwe neuniform yomsebenzi bese ucabanga ukuthi uzondwa abantu. Wahlulwa ukukhuliseka nokutshelwa ukuthi yini i-uniform. Umuntu osuke efake into okuthiwa i-uniform khona izinto angakwazi ukuzenza ngoba usuke ethwele i-image ye organization thizeni. So nje once waba